kan minister zom tak pani puke sabdang ale professional ni loma te demand kan han soi hawan ya lo le maya kan minister apo bula po nuam le thanem ngai friendly tak mai an nia an demand kan soi po kan phut lein ka khia ei an demand a hian puke sabdang a hi budget pumpui tangin 7.60%. Professor ni loma 10.68%. Ania budget po an share po dian thakop mai soi tham le atling veve ing khia ama sazo ka akum no pangzo pudi speaker ka bulai soi thin dan khan ani milar TV serial lama po lang thin ang deu khai ti kha ani hi kan soi ma sang hey public health engineering demand number som ni le pangana tang hin kan tan anga revenue expenditure kha kan chuta 89.03%, capital expenditure 10.97, wherein kan budget omdan hinia kumkal mek poisa deal bel enin outstanding debt area legal compensation tan avain nuai sang sari zakwale somthum pakwa point paruk pali kan muwa payment ngai atam le maya kumkal mek a hian nabat IRDF le saski ate cheng nuai sang riat le pariat point panga pani kan investi alo lang tela tin infrastructure asset object head somsari le pathumna khan en chuan nuai sing khat sang thum zani le somriat le pali point pasari paruk RE somni panga somni paruk kha ani lain kumina kan budget estimate sang thum za thum som pathum point pakhat paruk sing khat dona nuai sing khat dona an tahiam dei mai kha amak angreng katia kha zo na kanaya tin tuipam na tur kha sum kha tlan hiam angreng khop maya detail head 03 object head 49 a khan cost of energy for pumping atang khan RE ya nuai sing khat sang thum zariat somnga pathum point pathum pali ani lain tuna kan budget thara BE ya nuai sang sari le zanga chau kan muwa tuipam dan technology thar kan mangdon nge ni gravity te solar te kan man chang kai du ta ka wangin method thar jok expensive lo jok kan mangdon tina minio ti kha kan budget changa kan analyze na kan soi du ni JJM te kan soya hey askim atha kan te rualin kan han tia a cover hun nen akum nen no sarubin thei top chu department pon kan chho kan baya a mai ro chu mun tam taka hian a that dani a lasting don lo mi cho ti tur ania chu wang chuan reivak lo hianin PHE a hian sum revenue expenditure tur maintenance a hian lian zokin RE ate bokan da bel lo phei chuanin emo enge ni contractorina a maintenance period te lo zo phei hi chuanin reivak lo hian bardin lian tham alo piang mai o mange o ti te ril ruwa oma tukin zinga pu deputy speaker kan member tena an ngai poimo an soi tui pam chua thasi sem tu tur omlo awanga mipuin an chan vo tur chan lo khoi lai mo overflow char mai om nual mai ti han ngai to hian department in master role ani lo po in PPP mota kan sema mipuita na ham thana tur hi chu a department pot en uluk zual atul khoping ka khia abi takin tui chong bial tu in chong te khwa soi te pokha tui chu kan nga asem tu tur kan nei lo ti te pokha address taimak le NG atul lein ka khia tin kan tui na kan source atlem tiala uluk taka kan address atul walin kan minister hi vanai tha ka ti chu PHE ba ka hian RD and administration village council zong te enkol tu kan detail kher hian conversion sin helaya hian tui na hum hala tur le kan source thajo kan nei na turata na thona ko nga hian chakjo ka mala atul mange ti in khamichin kha PHE ya kan kalanga demand number som thum disaster khan toy te kan soyanga salaries and wages khan department dang anglo takin aniam khop maya 7.36 chau ania abak zong khachu other revenue expenditure nuai sanga sari som pakhat
budget pum pui changa 91.5% kha relief and rehabilitation tang khana omani alo mam khop ma he department hi chu luang chuak tur mamo tu te ta na chan pui tu turanga khatia budget mun dang ang lo de ba om hi lom om katia chu tirwal chon dm and rb ka hi zoram pum ko vartura disaster alo then ta ta na kanin bu sai lai le disaster kan tia kan puan chin po ko ba thleng zo zawa consume mitigation fund te le thil dang tam ta ka hi khop wi le seven he chon kan pe dewa notify taw na te rural area tak tak a hian mitigation fund te kan mang lovem le abi takin thingtang bial tu te ta na hian heng kong a hian mitigation fund mu thei tur le mu thei na tur a guideline sa te hi kan in hriat tir hi a chao mange ti in khate kha kan soi de du ni rd and administration demand number som thum le parian na kha kan soi le duwa hey pu deputy speaker kan house leader put menon react to ra ka ngai nikuma house a kan soi to a rd block ti bel hi iding le ve ama kan house leader ngai po in a ve thu soya tukina khan kan member then khaten kan then om state te keini ai te te po in kan ai tam fe an nei dana soya india rampuma development kal dan tam takhi rural development block be sakal te lo omani chung te han ngai tua chuanin eng hinge rd block kan ti bel theilo na chan tin kan house leader le iding lam le ve lam te kan lu rual na ataka ti ngai rd a rem chang kan na lo kanga autonomous district council a le kan ti po hi pu deputy speaker iding le ve hian kan ka zai kan lung rual ve ka ria helai bo hi sarkar ang hian revak lowa ron address ni selangin he house a hian lung rual taka pasa kan ram kan nam him na tur le kan development kal kong a flow adik zong atur tante kan maso na thil tam takal awanga enge mo kan ma chon thei ni khu apo he nam a survive zel tu ta hian atang kai o mange kati ani kan mla then khat khan nan non soi pu deputy speaker rural connectivity road bi ka hian abi takin pwd ina a cover lo area thingtlang bial tu te har sat na hi kan rd minister hian abi takin min address sak that thain ka ria disaster chang tu ne mitigation fana chang te pon ni mai thei fura lo thenga nga tun ma egs road ang nei tam takhi kan lo mani chunga chon mla fund ringot maya debris clearance le thil dang kan tingat ngat thina hi helai hian khoilai pool tu ra mo hi ruam man na ya om lo chuanin thingtlang bial tu ta na helai har sanna tam tak awm thina wangin helai hian kan tan ho kan mi pu ta kan tan ho atul ka ti ni thil pakhat kalave em chu unauthorized village sungchang hi ni kan rd and a minister khan ni khetat bi kan du chu unauthorized village abi takin southern part of Mizoram ala oma kan zirlai polte kan OMA te pot an VMA ma lela ma chuan education for all ti in mithing an om dek chuan institution kan vadina engtin tin mo kala law and order keng tu te thil dagin han no chua do ati lei theilo thidani helai ko nga hian ni za in lo de thil dang te kan pe a sarkar kan ti de thina kan department chan atanga en hian unauthorized village te zir chiangila no chua thei tu le asira kai chua thei ani chuan ti felila ani lova an in thung het to om to humanitarian ground nemo human right bo ko ta bo lo om khop ani si chuan unauthorized ni reng lo tur po hian kan regularize dan tur po kan zon lo chuan vo in ni hian unauthorized village tam tak om anga om renga hi heram he nam tan hian a him loving ka khia om bel tur om pal po in village council te instruction het tak ne na kan tia kan chua ran hi atuling ka khia ti kha helai bi ka kan soi du ni adot le chuan pu deputy speaker pu ke sap danga kan minister dimana hian kan lut lenga DPNAR ka hian hei PNAR department hi capital outlay khan pa nei lo revenue 100% an kal phung pa nga yan ya alom oma voina hian soi du bi khela hian tam tak kan nei rualin ho ma khan lu tam be ka du sia kan shortcut me yanga DPNAR de na in link pera deng chu karil ro ka veila om reng le ka zo da chu kan MPSC te
Public Service Commission kan nei te voina hian mi puipon kan ring kan tirwalin mani apo ka soito tu naya civil service examination result fel hel lo om thei kha engting e sarkar ngai dan khalai khan result kha siam that ani to em engtin nge angong ti kha kan minister he min chan ka duwa tin kan MPSC hi an time slot thi akhat ema Department in Recruitment mamo ngoi anon pek chho hi ala tu om chun an ni sia Department tam ta kan phal to po ala theilo an ni la hian sarkar ma sa thil ti kha kan thiat lak lo si triple MSSB kha kan han thiat to sia khat tiang ang deuh kha siam dan hi a chu lo mo kan ram hi amamo lo mo aduni chin duni chan ming dang po vu mai ro kan ram mamo ta hian om lo mo ti in zo na rot na kan ni pu deputy speaker kan thian then kat tan soito service long pending ho CSS noi ani mo NHM noi ani mo service sang ami an tel lo kan om theilo regularize ngai ho te kan han en kol chowa hian kan te khonga hian kan du strict ma lu tu ka sarkar voina po lo kan pek te hi chu anta na te khong ol samjok le relaxation tam thei ang de kan ti hi chu a chu la ni sarkar kan nia nu le pa kan nia he kong a hian sarkar hi I hong za du ten kan ti ni separate kader all India service bi kai enge kan khenchin basin kan nei na em ti in helai big po hi kan zot duwa department pakhat ka ve school education hi DPR ka soilu du da ya inspecting officer ho hi ari do te ya chung tin khotin hong ania an hal mai do na hei hi Mizoram education service big ang hi organized service siam sakveya mu malzo ka ankal hi kan ram hian amamo lo mo ti hi kan DPR minister bin chan tan po kan zot du ni UDNPA big toy te kan soi to me nge hei kho puyen kol tu municipal town sub town jong te an en kola abikin aizo kho pui kan municipal in than hun kan in son rup maya hi makatia democracy ni phungtur hela hian bo pel om hi kan state election commission he sarkar hi son tur chungchang han aron chewem sarkar siat puina le an son nge son lo ti hi ka hedua hei democracy za om na ti chiat na akangaya chu kan soi du ni tin amrut 2.0 nge ka ta lo hei khopui chung chei na tu ta na mani lo ka sum le pai lo chu khalo om ka tia tu kin zinga kan mem ba za om tak na thia lambial tu south tui pui bial tu la soi kha dur tlang sai lampang ke ni kong lampang te chei chho mol ani khilo om ka tia khilai project khi engtika nge zo ani don ti kha kan zo tel du bokani notified town kan nei ho te hi eng kan nei nuala ate khong hi notify thi khata in engzang nge om tur mishing engzang nge om ngai ti hi notified town a khan kan zo du ni le pu deputy speaker helai hi thil poimo kan zavai tan sei du kan nei chu demand number som paruk na ho ma hi ni ram him na kan ngai tu a kan member then khaten soi to police sang thum chuang fe ru ka hi kan address uluk dewa he kum thum kan nei he sang tal recruit dan tur om thengem international national boundary kan nei a hasana kan nei ti kan khia tu kin zinga khan kan member za om tak selwi bial tu MLA khan ran soi to a hei ale kha po pu deputy speaker kalodong to ni sai pum village council 210 tu na har satna an nei me ka chu Mizoram ramri chung nge ya trin zan hi mun bor vedan ni Assam lamatagit an ron wata kan police BOP te kan lo la son to a kan ram chunga Assam atanga ei zon na tura ram nei tu te phalna lawan ron vak mai hi e sarkar hi muthuk lo ka du ni tin chu chang ni lawin tu kin apo khang kan soi to a mun sang buar chep duty post te tin vareng te si pui zau te bun chen khat kan khara kan sipai te kan pul pe ka kan in dai lo wang te pon yang chunga chuan Assam police ten patrolling an ya minon ti thai chan le to hi he sarkar hi a in hum sek le tul I ding le ve te pu di police speaker ta cho kan pakhat khapang he ram he nam hi ma turan ni chuan pakhat kan yang ti hi sarkar kan support ta don ti hi ka soi du ni adot le chuan kan soi le du chu National Highway 150 Manipur kalkong thar lamak hian tu
tukin lama po kan soi to new verifika khian police station om vea police outpost om vea pani anom thin kan tia kan home minister bula khang ka soi thina tuna chuan pakhat man om to lo new verifika khian tuna nimin inrin ni khanin aom chuna kha transfer in aw kal to a sipai mun kha ruak vek to a tuna tang rei lo te hian lo kal na hun puya nia check post ngai lu tuk kan ram himna tan ani wangin hela hi rang theyanga min da sak atul ka ti khop mai ILP chungchang toite ka soile du pu deputy speaker rail alo thlengta hun danga kan machon ngai lo abal kin nam dang an lo kala ILP kan monitor dan kan check dana hian voinia kan zir lai tele mission he mai te han check leka kongdung tambak lo zatel man turan nei kan sarkar hian he a hian na sa zokin ILP check kan ram kan nam himatur hian ma han lale ram se lagin ani lo hi chuan kan thanglam mi hin tam sia reilo te hian kan sum don na ni mo engki ma hian min chim ra lang ti ka hlau ani chu wang chuan he mi kong a hian film khurtul ka ti khop mai atop na ata na kan zo le kan home minister bin chantel kan du chu Assam ne na kan ram ri chungchang har sana kan ne ya dokan khat kilin in bia na kan nei fofa in biak le hun turatan engting ne kan chop enge kan thlen chin to kan in biak na hian heram tan he nam tan maso na lam enge a kai chuati hi ka hedu khop maya chung te po chu kan home ministerin min ri ak thei chuan alop om ka ti ngo tang pu deputy speaker heng kan minister za om tak tak pani te demand kan soi hi lungrual taka kan pas ka duwa sumle pai om chun ang te dik tak fel tak that taka man ani ngei thela tur point du sakna kala ne alome Hey.